Senden soranlarımız bir nerse. İşte terçiler. Bunu ballarımızın kolları kişayetlerle rasada işletiliyor. Ellerine zarar etti. Yevkida bola durgan adam, mana şu bizim yanımızda durganda uşunday adamlar boluş gerek. Biz өлkemizde көп mandatlı okurlar tuzulup, Jogorku Kengешке депутат шайлоо иш-чарасы жүрүп атат. Биздин кандидатыбыз Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевдин бүгүн иш-чарасына күч келиңиздер деген үчүн барыңыздар. Senden soranlarımız bir nerse. İşte terçiler. Bunu ballarımızın kolları kişayetlerle rasada işletiliyor. Ellerine zarar etti. Men az ballarımı mektepke müftüçülüğü var, şarkı var, kamerisi mekteplerinde okuttular. Çünkü ayınдағы rasada işleyen az mayan alған балдар қандай болады? O yerden ötpey жүрөөр болот. Алардын чоң болууга, алардын деле бактылуу болгонго укугу жокпу. Барыбызга бирдей болуш керек да. Ошондо да sen бизге иштетерчи. Биздин айылдан бери бирөө чыкты. Биз тууганды, башканы токтотуп, биз тажрыйба алып сени келип иштетерчи. Ошолор мага тең берип атат. Ошолор мага тең берип атат. Лошинка айдын туугандар. Мен өзүм базар коргондон болом. Базар коргондун Баймурза айткан. Ушул кандидат бизге дагы барып, өзүнүн ушундай ойлорун, кылып турган иштерин баардыгын айтты. Биздин айылда ушу колдон келишинче ушул жигитти шайлап атышат көңүлдөн. Biz Begavat ayından Atabek Bayramı'na geldik. Biz Tойгонбайды чындап тааныбачылап, bir iki hafta болду тааныбадык. Bu kişi Карапайым халк үчүн иштей турган киши экен да. Сөзүнөн эле баамдап bilse болот экен да кишини. Şu номер 17-ci Tойгонбай Жорабаевке шайлап беришиңерди сурайм. Biz şayrayız. Begavat'ta bizge başı gel ballar, bardıq kızlar, üybüleler, bardığı Tойгонбайды şayrayız. Biz ayıp Tойгонбайды. Men элге келишимче мамлекеттин кызматынын ар тармактарында иштеп, мамлекеттик кызматтын отличниги болдум. Сузак районунун ардактуу актуу болдум. Кыргыз Республикасынын президентинен даңк менен мен бул нерсени таанып. Yevkida bola durgan adam, mana şu bizim yanımızda durganda uşunday adamlar boluş gerek. Oşon üчүн tandaş mümkünçülük ar biribizge berildi, tuura tandap, şu bizdin Kırgızstandın jakın geleceği üçün aktivdүү каршы турган депутаттарды шайлап алалы. Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич. Ишенимдүү кадам, ишенимдүү тандоо. Номер 17.